Ki nongilam ka seng National People's Party NPP kilapan pau bakin sapit nang ni syakmat ka ay bakin le na kabanta ki arngut ki MLA ka seng Kongres ki balasya penshitom da kabasya suspend na kabanta Handrius nam halor ke cingkeno baki don cingyadai bat ke sorkar balayalam da ke NPP. Kini ki arngut ki MLA Kongres ki balasya suspend hadu Handrius nam ha ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ha ke sengi thoding ki long uba Charles Marngar na mau hati constituency bat uba Gabriel Waklang uba dai nanong ston constituency. Haba persang ban ye keren bat ki katu kat ni ki nong yalam keseng NPP ki bempua ban penpau kerteng ki laong ba ka jingle keseng Kongres ban suspend ya ki arngut ki MLA kalong kumba ki lek bin ya ki pat ba jong kita ki constituency ki badon kam ya ka roy kapar ka jing suspend keseng Kongres kalong namar ba keseng kalakam ba kalayo jingtip ba kita ki arngut ki MLA ki latmu bandrung sya keseng NPP hadin ba kiladon ke jingyadai kabajan bat ke sorkar cela nalor kata ke MPCC kala keno yakini ki arngut ki MLA ba kielek persya ya keseng sah kawai pat ke kubur ki nong yalam ke NPP kilapan pau balada ya ki MLA ke Kongres ki badai ru ki MDC ki syak bek seng tang namar ba ki jan bat ke NPP ru kala ban pentat no ya ki MDC ke Kongres ban ye trailang ha ke Executive Committee balai yalam da uba penyak sing sim kum UCEM syuk ki nong yalam NPP ke lepen pau balada ki MDC Kongres ki la ban ye trailang bat ke NPP ha ke HADC balai ki MLA ke Kongres ki mla ban ye jan bat ki nong yalam ke NPP ha ke jela ki MLA ke Kongres ki balong ru ki MDC ha ke juk kupor ki don laingut ki bakan thup ya uba Charles Marngar uba Gabriel Waklang bat uba Roni Wilengdo kat ba uba pensingan NSIM uba bat menta kum undi putih CEM ulong tangkum UMDC uba pensingan ubat ru kum working president ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Charles udai ru udi putih chairman ka KHADC